nkuko mubibona rero inshuti bakunzi ba Waramutse Rwanda, murabibona n'umuhango w'irahira ry'umukuru w'igihugu cya Gabo Brice Oligui Nguema. Umuhango wari witabiriwe n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye, mbegutsa yuko ari umuhango wabaye tariki 3 Mata umwaka w'ibihumbi 2025 ari nawo mwaka turimo. Ni umuhango wari watumiwemo nyakubahwa His Excellency Pkagame, muramubona mu modoka nziza cyane atambuka bamuha icyubahiro. Umuhango wari witabiriwe n'abandi ba perezida bo mu karere, haba Ndayishimiye Evariste ndetse n'umugore we Angeline Ndayishimiye, tutibagiwe na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uyu munsi rero icyo nje kugarukaho utigeze wumva mu bindi bitangazamakuru, na makuru yavuzwe kuri perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, tutibagiwe perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ibi nibyo ngiye kuza ngarukaho. Ese muri uriya muhango bitwaye gute? Ese no kubera iki bahahuriye ari batatu kandi muri uno mwaka nta birori na bimwe bigize bagaragaramo bano bakuru ba bino bihugu, haba igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi? Murabizi yuko habaye n'inama ya African Union bakanga kuyitabira, dore yuko His Excellency Paul Kagame ari we witabire wenyine, abandi ntibajya muri iyo nama. Uraza kumenya impamvu yabyo n'impamvu bitabiriye bino birori bya perezida wa kino gihugu cya Gabo Brice Oligui Nguema. Mbibutsa yuko ni Waramutse Rwanda, mukomeza kugenda mutwumviraho nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngube wayikora. Ngaya nguko rero bakunzi bacu, uyu ni umuhango ukomeye cyane wari wabaye wabereye mu gihugu cya Gabo n'irahira ry'umukuru w'igihugu Brice Oligui Nguema, nyuma yaho yari amaze amezi agera muri 19 yose. Murabyumva ko ari umwaka urenga ayobora kino gihugu cya Gabo mu nzibacyuho, dore yuko yagiyeho ate kudeta nyakubahwa perezida Ali Bongo Ondimba, umuhungu wa Omar Bongo, dore yuko uyu Omar Bongo nawe yahoze ari perezida w'igihugu cya Gabo, aza gusimburwa n'uno muhungu we Ali Bongo Ondimba, nawe watewe kudeta n'uyu mugabo Brice Oligui Nguema. Uyu ni umugabo ufitanye ubucuti bukomeye na His Excellency Paul Kagame, dore yuko mbere yuko uno muhango uba wirahira ry'uno mugabo uyoboye kino gihugu cya Gabo Brice Oligui Nguema, uyu mugabo yaje no mu Rwanda inshuro zigeze muri 3 zose. Ubwaheruka no mu mwaka ushize naho yari yabashije kuza mu gihugu cy'u Rwanda Brice Oligui Nguema. Uyu muhango rero byaje gutungurana cyane, aho bano ba perezida bageze muri batatu babashije guhurira muri bino birori, dore yuko nta wabyeexpectinga se cyangwa bikekaga, bitewe nuko hari indi mihango ikomeye yagombaga guhuza bano ba perezida bombi, haba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, tutibagiwe na perezida w'igihugu cya Congo Kinshasa. Ariko amaherezo y'inzira yaje kuba mu nzu perezida wa Gabo Oligui Nguema abahuza mu muhango w'irahira rye wabaye ku itariki 3 Mata 2025, hari ku munsi wo kwa gatandatu. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda arahagaragara, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahagaragara, ndetse na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Iburibaza ngo biva ku kirero kubera iki Brice Oligui Nguema yahuje bano bagabo bombi. Ibi bihugu byombi, haba Congo, murabizi ko Gabo ikora ku gihugu cya Congo ni nk'abaturanyi, ndetse afitanye n'ubushuti bukomeye cyane n'uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Gabo ni bimwe mu bihugu bifitanye umubano mwiza cyane w'ubutwererane mu bijyanye no guteza imbere ubuhinzi, guteza imbere amashanyarazi n'imishinga myinshi u Burundi bukorana n'igihugu cya Gabo. Kandi uno mugabo by'umwihariko akaba ari n'umufano ukomeye cyane wa His Excellency Paul Kagame.
mwarabibonye n'akavideo kacicikanye cyane kamaze iminsi gacicikana ubwo yageraga kuri nyakubahwa perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame akamukurira isari, ariko umusuza we yamutereye isari abandi mu gihe yagendaga abahereza umukono abaha icyubahiro gisanzwe, ariko ageze kuri His Excellency Paul Kagame amuhereza icyubahiro kirenze dore ko yamutereye isari. Bitewe n'umubano rero perezida wa Gabo Brice Oligui Nguema yarafitanye n'abayobozi n'abayobozi bakuru ba bino bihugu haba u Rwanda ndetse n'u Burundi, tutibagiwe na Kongo Kinshasa. Kandi murabizi yuko muri ino minsi ibihugu ntago biri gucana waka. Murabizi yuko perezida w'u Burundi yagiye anatangaza cyane yuko u Rwanda ruri kwitegura kumutera runyuze mu mutwe wa Red Tabara, umwe mu mitwe yari igiye gutera kudeta igihugu cy'u Burundi. Baza guhungira mu Rwanda, none ngo perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ngo ari kwitegura gutera u Burundi abinyujije muri abo barundi bahungiye mu Rwanda, ngo nkuko yateye Kongo abinyujije kuri M23. Perezida w'u Burundi kandi wakomeje kugenda atangaza yuko bino bihugu kugira ngo bibe byagirana umubano, biriya biganiro byabahuje na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi yuko hari ibiganiro byabayeho kuri izo mpande zombi, haba Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza kunga bino bihugu byombi. Perezida Ndayishimiye Evariste yavuze yuko imyanzuro yabivuyemo ku mpande zombi iramutse ikurikijwe bishobora kuzaba byatanga agahenge kuri bino bihugu. Murabizi ko perezida wa Kongo nawe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu nama ya African Union yanze kuyitabira, akajya mu ruzinduko yarafite ku mugane w'Uburayi, akanga kwitabira ino nama kubera yuko yari guhura na His Excellency Paul Kagame kandi bashaka no kuza kwiga ku muti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kibazo kiri hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC. Dore yuko umutwe wa M23 murabizi yuko wamaze igihe kinini cyane ushinja leta ya Kongo kutabaha ubwisanzure cyangwa kwishyira ukwizana nk'abaturage bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda baba muri kiriya gihugu cya Kongo Kinshasa. None rero murabibona nk'uko mubonye kuri no video, Kera Kabaye Brice Oligui Nguema perezida mushya w'igihugu cya Gabo, dore yuko yarahiye ku munsi wo kwa gatandatu nyuma y'amezi 19 ayobora kino gihugu mu nzibacyuho, yabashije guhuza bano bagabo batatu, biba agashya bitungura abantu benshi cyane, dore ko muri no mwaka aribwo bwa mbere bari bahuye, haba perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida His Excellency Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Evariste Ndayishimiye uyobora igihugu cy'u Burundi. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe kugira ngo ukande subscribe, tujye twibanira no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao.